Ljudi, LTH3 ovdje i dobrodošli u još jednu epizodu minigamesa. Danas ćemo zaigrati na Mindplexu nešto jako dobro što se zove, već znate, Survival Games. Znači, nećemo igrati Survival Games i da, Survival Games je mali, super, znači, ja bi ovo. To je obična osoba, znaš, ok, dobro. Ako sam vam preglasan, oh fuck, kaj je to bilo? Holy shit, šta je to sad bilo? Ok, brzo idemo na Survival Games, nećemo priviti. Da ćemo se malo, ništa, o moj bože, koji lag, o moj bože. Prvi server, odmah. Ok. Koji ćemo kit kupit? Nemamo 300 i nešto genova. Bro, neću to kupit. Namo su svi za 500 onak. Ovaj kit, 500, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, i ovaj je 1 od 6000. Da, počinjemo. Ok, ajde. Ajde, počne više onda, ako počinjemo. O bože, ajde. Ok. Nikom nije tu. A, dobro. Odloži se, ok, ajmo na čest. Moramo čest uzeti. Moramo čest uzeti. Čest! Fuck, nemam sreće. Morate odmah bježati ili će vam se zlupati tamo. Ja sad vidim, onda me ubi. OMG, ja šta sad vidim? Niš ne vidim. Na onu kućicu. A ja sam tu kakvi glupovi. Yes, ok. Tu chest. Pants. Fuck you all, I have a pants, bitch. Oh shit, hoće me ubiti. Nema me ubiti. Ja sam dobar. I to vam je kad nemate, to vam se dogodi kad nemate oružje. Ja. Help. Oružje. Ti. Sad. I gotov sam. A daj, miči se, curo, jedno. Kvitaću ga. Isuse. Ok, znači šta se ovdje događa, Survival Games se događa. 20 minuta, da, to vam je kad u Survival Gamesu nemate oružje. To vam je kad ne dobite oružje u Survival Gamesu, to vam se događa. Imamo treasure chest. Ovo sam ja želio otvarati. Ja sam ovo otvario, imao sam 5 takvih. Ne znam otkud, ali sam imao 5 takvih. I dobio sam ovih gemova, dobio sam novčića, dobio sam, ne znam ću vam pokazati, dobio sam, ne tu, dobio sam pet i dobio sam ovaj cow pet i sheep pet. Zašto ja imam ovakvu glavu, nemam pojma. Ok, znači game sigurno se sad već otvorilo, ok. Survival Games. Gdje je moje? Gdje je moja krava? Kravica dođi. Idemo. Ne taj. Tamo idemo. Ima nas 25 od 24. Ok, sad ima nas 24. Gdje je kravica? Evo kravice. To je moja kravica? To je moja kravica. Imat ću sheep rađe. Započinjemo igru, baš sam sretan. Ok. O moj bože, šta se to sad govorilo? Nešto mi se dogodilo, nemam pojma. Ne znam, mislim... Zašto imam ovaj normalni Minecraft look? Zašto nemam neki drugi, nemam pojma. Zbog sira! Ne! Fuck. Evo mi najđa mapa, uvijek preživim na ovoj mapi, ne znam zašto uvijek preživim. Nemojte tu dole niš. Fuck.
Okay, settle. Okay, just. Oh, just. Fuck, nemamo uopće ni armor ni ništa. Imamo samo sekiru. Sekira. Spaša. Okej, idemo tu gore. Just, a daj, leg. Isu, šta je ovo? Ajde. Chest. Na glupo ili šta? Znajem ćemo to. Morate uvijek zatvoriti vrat kad uđete u nešto. Okej, znači imamo bar helmet za sad. I uvijek čujem nekog da hoda. U ovoj, ima kaj armora. Ne, ništa, čekaj. Da, nema tu niš. Čekaj. By the way, možete uništavati ove lišća. E, kako to nisam vidio? O bože dragi. Super, imamo bolji helmet sad. Imamo bolji helmet. Ali imamo još lupu wooden sekiru. Aj se. Pa će tu ima chest. Možda da ima, nisam da vidio. Kakav chest? Možda ima. Ne veza. Mislim da nema. Fuck, veri tam dole. Znam ako ga Japani napadnu možda i dobro. Ne, neću napadati. Shit. Ok. Ne želite vidjeti. Bok. Idemo tamo. Vidio me. A, jadan. Logič. Evo da ću mu sekir. Znam ti hoću napraviti. Oh, fuck you! Oh, znao sam da će biti gotov. Ne možete vi igrat survival games da nemate nikakav armor. Nema tu ništa. Nema survival games bez armora. A šta je ono, nemam pojma. Survival games... Ma daj, sad opet ono, to mi je najgluplje. Daj me ubi, please. Ništa ne čujem od ovog portala. Im isključiti portal. A da, ne mogu isključiti sad portal. Ne, isključit ću. Malo ću smanjiti s ovom muzikom. Tu ćemo staviti. Kako se neki div čuje. Zašto ne uzme? A dobro, kit ću za to ovaj. Idemo. Ništa nismo dobili game ovake najjače. Nemoj ti TNT bacati, TNT bacati. Faca s placa. Faca s placa. Oh fuck. Idem, bok. Nisam stigao. Fuck. Idem, bok. Ajde. Idem X. Joj, koliko će me tek pratiti X? A, trebam neki sword. Tičeš mene, ubita. Ko vidio mene ubijati. Neko ti tvoje. Gore. Chest, okej, uzmi. Potion, no ne, potion, ali tu. Super. Ah, of course. Okay. Just. Ne znam zašto on je bijelo nešto. Nama ćemo, mi smo Skydaz Minecraft.
Hey guys, Kai here and we are playing survival games. Mi smo Sky. A gdje će snat ući? Tu negdje mora biti chest, valjda. Chest. Legends. Gdje smo sad Sky kroz Minecraft? Ne znam. Da ću prečitati u knjizi, je li bolje chain ili gold? Ne znam. Možda je chain bolje. Ako sam preglazan za vas, onda me ubite. Zadavite me! Please, let me see. Sword! Hallelujah! 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 Ajde, sad mi dođite, sad ću da vas vidim. Šta, dobio sam ovo? Leaf tracker. Neko mi tu. Ajde, jesu, okej. Ništa nismo dobili u to. Chess! X! A mi imamo 4 i tu je 4. A bolje sword zato što imamo ovaj night kit. Da mogu... Sam vitez. Taj si sad kvito, majku mu. Onake smo locirali s kompasom, taj si sad kvito. Kako bezobrazno. Ništa, idemo mi. Neon Girl. Znači ova igra je famousa. Famous. Znači ovo nije dobro. Samo znam da je tamo supply drop. Ok, kaj je ovo tu? Ništa. Možda sam propustio 500 često, ali dobro. Vidite ovo. Tijelo. Murder. Back. Malo jesti. Jedi chicken. Piletinu jedi. A daj mi neke boje, ono. Ne da mi nešto bolje. Treba mi stone mač. Stone. Čekaj, idem. Samo malo. Evo, pravio sam mikrofon. Supply drop, neko uzeo supply drop. Izvršio se plaću. Što to znači? Da, smo govi. Ja ću vam preživjeti ovo ne kažem. Da vam da preživjeti. What? We're going to start a death match. Fuck you! Ne, ne želim da me posle s vama više bok. Ubio sam se sam sebe. I da, to će biti kraj ove epizode. Nadam se da su uživali u mojim porazima. Ništa. Nadam se da smo uživali u mojim porazima. I vidimo se u sljedećoj epizodi minigana Survival Gamesa. Viš kak si bezobrazana? Early head. Kak je bezobrazan head? Kak je bezobrazan head?